Ngizohamba ezinyathelweni eziyalweni zakhe. Ngiyathembisa ukuthi ngizoba unkosikazi onenhlonipho nozomnakekela ngey'khathi zonke. Uthando engimthanda ngalo uyalazi, alinganiswa nalutho. So ngale ndandatho isifundo sami ukuthi soze sihlukaniswe ukufa nokufa. Ngoba kuyinto enatural, kuyimvelo. So angikuthandi nje ngiyakuthandisisa, angikuthandi nje ngikuthande engathi ukuphela kwento engikwazi ukuyenza emhlabeni. So ngale ringi kuwubufakazi engicabanga ukuthi kushicilelwe namhlanje ukuthi ngizoqhubeka ngenze okusemandleni ukuthi ube umfazi ojabulile, umfazi ongeke athande kakhulu abangani kunendoda yakhe, umfazi ozofihla amahlazo endoda yakhe ukuze engathokozi abangani babo bexoxe nawe, umfazi uzokwenza iqiniso ukuthi lokhu ayekumele la uzokwenza njengoba kunjalo, umfazi ongeke afike nemithetho kumina kodwa azongibonisa kwemithetho engiyenza la ekhaya kaThabethe. Mina-ke la kaThabethe ngikhontrolwa umsamo ngaphezu kwayo yonke into, ngikhontrolwa inhlonipho. So masingalahla lokho kokubili, umsamo nenhlonipho, kusho ukuthi ayikho into esasizoyenza la sobabili. Amen.